Dame i gospodo, stigli smo do velikog finala, odnosno meča za titulu profesionalnog prvaka Srbije kategoriji do 81 kg i 400. Low kick. Gledat ćemo 4 runde po 3 minuta. Dame i gospodo, u crvenom uglu večeras iz Kickbox kluba Novi Beograd dolazi Zlatko Turković! Dame i gospodo, crveni ugao, Zlatko Turković. Njegov protivnik večeras u plavom uglu dolazi iz Kickbox kluba Tron iz Novog Sada, a on je Miloš Đukić! Dakle, dame i gospodo, došli smo do velikog finala, meč za titulu profesionalnog prvaka Srbije do 81 kg i 400, gledat ćemo 4 runde po 3 minuta. Crveni ugao, Zlatko Turković, Kickbox klub Novi Beograd, višestruki prvak Beograda, juniorski vice šampion. Trener mu je Željko Vuković, njegov skor 39 pobjeda, 9 poraza, visok 190, težak 81 kg. Njegov protivnik dolazi iz Kickbox kluba Tron Novi Sad, osvajač svetskog kupa, drugi na univerzijadi, skor mu je 22 pobjede i 5 poraza, visok 1,82 m, težak 81 kg, trener Miloš Milutinov. Dame i gospodo, zamolit ću vas da još jednim aplauzom pozdravimo Zlatka Turkovića i Miloša Đukića! Draga publiko, nemojte štediti dlanove, ovo je meč za profesionalnog prvaka Srbije, Zlatko Turković, Miloš Đukić! I na kraju meča, idite u ugao. Judge, 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 time, first round, quick! Iznad kolena.
Iznad kolena, low kick. Break! 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 Stop! Druga runda. Fight! Break! Break! What? Stop time. Yes, sir. Yes, sir. Set time. Fight! Break! 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 Stop! Center, fight na glavu. Fight! Stop. Time. Time. Nije ništa.
Finish on. Finish on. Time. Ovo je dobro. Ajmo, centar. Time. Bajs na glave, bajs. Fight! Stop! Fight! Break! Stop! Stop! Break. Jedan korak nazad, obojica. Jasno? Fight. Stop! Fight! Ajmo, Đuka! Ajmo! Stop! Fight! Budi se te! Ajmo, Đuka! Radi bok, Đuka! Stop! Fight! Radi, Đuka! Stop! Fight! Stop! Ne? Glava. Fight! Stop! Stop! Fight! Stop! Stop! Time. Ajmo, Đuka, boks radite!
Time. Fight. Time. Fight. Stop. Time. Center, wait. Time. Stop. Fight. Stop. Fight. Stop. Center, Inga. Center. Fight. Stop. Fight. Stop. Dame i gospodo, završen je meč za titulu profesionalnog prvaka Srbije. Dok čekamo odluku sudija, ja ću zamoliti selektora kickboks reprezentacije Srbije, gospodina Božidara Đermanovića, da uđe u ring, jer će upravo on dodeliti pojas novom profesionalnom prvaku Srbije. Takođe, kao što smo najavili, večeras su u konkurenciji svi pobednici profesionalnih mečeva da dobiju pehar kao najbolji borac memorijalnog turnira Zoran Šijan. Taj prelazni pehar uručit će sin pokojnog Zorana, Mirko Šijan. Njega ću takođe zamoliti da uđe u ring. Molim vas, može još jedan aplauz za Zlatka i Miloša. Dame i gospodo, sudija Dejan Đorđević, 40-37. Sudija Nenad Đorđević, 40-38. Sudija Goran Šimurina, 39-38. Jednoglasnom odlukom sudija, 3:0. Novi profesionalni prvak Srbije u low kick kategoriji 81,4 kg je crveni ugao Zlatko Turković! Pojas novom profesionalnom prvaku Srbije u low kick kategoriji
reprezentacije Srbije Božidar Đermanović. Dame i gospodo, zamolit ću vas za samo još par trenutaka pažnje. Organizacioni odbor memorijalnog turnira Zoran Šijan je odlučio da za najboljeg borca turnira proglasi borca iz Kickbox kluba Kolubara iz Lazarevca, on je Slobodan Mitrović! Njemu će pehar predati sin pokojnog Zorana Šijana, Mirko Šijan. Dobija pehar koji ostaje njemu za uspomenu i dobija prelazni pehar statu Zorana Šijana. Sve čestitke još jednom za Zlatka Turkovića koji je novi profesionalni prvak Srbije u low kick kategoriji do 81 kg i 400 i naravno jedno veliko bravo za Slobodana Mitrovića koji je proglašen za najboljeg borca ovogodišnjeg memorijala Zoran Šijan. Dame i gospodo, prijatelji Zorana Šijana, poštovana porodico, svi koji volite kickboks, svi koji volite sport, hvala vam što ste večeras bili ovde. Hvala vam što ste došli u halu Pinki, da još jednom uživamo u sjajnom sportskom događaju. A naravno, nadam se da se vidimo i sledeće godine u ime organizacionog odbora. Hvala vam još jednom svima.